Kako smatra predsjednik Komiteta za međunarodna pitanja Državne dume Rusije Leonid Slutski, Ukrajina gubi suverenitet. Zemlja je u potpunosti pod spoljnom kontrolom, pregovori sa njenim rukovodstvom biće beskorisni. On je odreagovao na izjavu generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga, koji je u intervjuu za BBC izjavio da je neophodno da Zapad nastavi da pruža vojnu pomoć Ukrajini, jer je to jedini način da se ubedi Rusija da sedne za pregovarački sto i prizna Ukrajinu kao suverenu, nezavisnu evropsku državu. Ispada da status Ukrajine kao države zahteva potvrdu. Ovde pregovori nisu potrebni. Ukrajina je, iako samodestruktivna, ipak i dalje država i taj status niko ne osporava. Cilj specijalne vojne operacije je zaštita naših građana od agresije kijevskog neonacističkog režima, a ne uništavanje Ukrajine, saopštio je Slutski na Telegramu. Što se tiče suvereniteta i nezavisnosti Ukrajine, Kijev, zahvaljujući svojim zapadnim pokroviteljima, munjevito gubi i jedno i drugo, ocenjuje Slutski. Posebno kada se prodaje Zapadu i dozvoljava da se zemlja pretvori u antiruski poligon. S obzirom na to da se Ukrajinom u potpunosti upravlja spolja, takvi pregovori ne vrede ni pet para, ocenio je Slutski. Istovremeno je poručio da se ne gaje iluzije po pitanju moguće pobjede Kijeva. Ciljevi specijalne vojne operacije će biti realizovani. Parole slobode i demokratije kojima kijevski režim prikriva svoju neonacističku suštinu neće mu pomoći, osuđen je na propast, konstatovao je ruski političar. Ono u čemu je Stoltenberg potpuno u pravu, po rečima Slutskog, jeste to da Rusija ne namerava da odustane od svojih ciljeva. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.